Rong Sarkali atum aphan TVDC chairman ke peka putak KRAA atum pen perang ke mai kangni. Inut geng sang so bihari karbila pen asami sakhaya phan ki putoda putak APHLC dhansiria rotum pen lam the ke chpak langpon. Jipong sajir hemtunalong prek jama satlang ki una risonim so tuma phan karchopon. Greater Danarong Youth Association sama hang ke pathek pon. Pini adab birta long pen kado kabya phanta me adab ke mya kardom nang pazuriklo. Tang te pini adab birta juitha. Karbi Anglong TVDC pen CWDC pangrumpet bang Haruner kebra pli kebra pho aphai dolo la soang bong pen TVDC pen bang ingkoi rapli la pen bang hini CWDC atuma phan ningkan Troxy kebra pho KAC ke pleng arani ke talon ahut CEM Dr. Tuliram Ronghang arideng pen chairman ke hokalu pi pajer ponlo Kedamtang vosik ni pai ingkore ke thom ani tara langso karbi jutang aklamalong KAC ningkan Troxy kebra pho ke pleng ani ke talon ahut rong saratuma phan TVDC chairman ke hokalu KAC pen pajer ponlo bonta TVDC chairman ke hokalu ke pajer pon ahut rong sarkalia tuma phansi chairman ke hokalu pajer pon aret walam ki klang ponlo laso pena jok break jam ahawaralong rong saratum pen ningkang samse lamthe chipaklang ponlo Lason si pinivo signify inkoraner keparni diphu ke RAA tiripia sai hemalong tiripia mai longria mai havara mai chingrum pet pen TVDC chairman ronga sarkalia tumaphan ke peka puthak pherangkia mai ingnipon pherangkia mai long pen ke RAA pen ke pachini ponatengke ronga saratuma phan ke AC pen TVDC chairman ke hokalu ke pajir pon thekapot CEM aphan pherangkia mai pen choropon bonta ronga saratum kalipin atuma phan chairman ke pekpon abangke chok chedetlo lapen ke langchari pon pemenang ji apot pusi jongpon Anpar the wrong sarkali pen TVDC chairman ke hokalu kachudeng dunatum anta puthot chevoi thulap ji aphan pherangkia mai pen KRAA tiripia mai atum pen chuning ripon Jongsi patoite pen TVDC chairman ke hokachudeng dun atum chevoi thu thepute aron ateng pen che songnang kokpo la pen TVDC long ke claim ke dam ke mesen aphan ke wangjia porahut la pusona lamki kavede ji aphan CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan KRAA tiripia mai atum pen chuni nitum krai hin pen terang ke mai ang nang ko kalam te la pele nitum kar birong sa mai pen TVDC ya puthak nang kapitong nang an tungkang sirket an bak nang teng lo nasi non ni chunyang deng an nang le lo la pen kedam tang ni pai in ko ra ke thoma ni ti rong a thar phan panong ti TVDC chairman ron pon lo nasi la so ki ron long sa me alang li CM kani ye ateng matang te ni tumpen kapitan katimum alam theten chairman ke rong asara tumbansi pipo ko puthak alam kasi laso chairman nang ki ron pi thekapot CM sarphanta turupalo lapen ke CM yuan abang pu bang pi tumban same turupa jelo to kajirong saramai te te wal pista mela soang bong kedam tang aru ari ingkora ke thoman so a chairman kiran alo rong asara kali abang pu same ada chairman a farman chudeng dilo na season nak thak jong clock ni kopli hawar penta nangklang lo lapen ke hawragat penta nangklang lo ingthong ton haraksi do kasi hawar ti namen ke pilab lo kasi lasona banga chokti pisini tum talbia rong sa ahin pen ke so dak pen pasini do lapen ke CM sarphanta
paswa puthak lam the tuni kon athema bangso komiti along matang te activity along te ningkan ithom ti penang tame ilitum asiam sar pangdak lo rat anglus tame de chairman bang ke rong sa si long popo la so te ken alang li ken pon bang suropa pik lo kurang tu la si la rong sa kali det atum ana chairman bang ke alang li tum ta mathasi la so a chairman target ke ding bang ke si than pet si ni gi tu ni tum so dak tan ni gi lo la pen ke la non ki bang jilang ki ron gi jilang a chairman tame CM sar phan chilingi lo je anu tin khawar tin matang te continue tin na MEC la pen em atum tame lang pon jadi pamena gi tu si ni tum chilingi pono la bang ke jong si da rong sar kali appointment chiwoi vedet pute la bang chi song nang kokpo athe mane la so puthak lam thegla helo je ke dam tang autonomous council long stame edhok long stame chairman apu thak stame son si do koklo la sila son hop alam thi uthot churi yok to ji phansi non ke ching si penle paklar pon dak nang pusini tu CM phanda chuning ri lo la pen ke jong si non nang kiklai son do bom bolote tisong nang kokpo sini tumpini amai long ta cerai pon nang kokpo Vosik ni phai inkoraner capsuri hini ringkora trokarni ISBT bus tenakimi amparta rong pharpi rong bea kumlina long all party hills leader conference dhansiri CCRO amaipu Mohan Singh Tokbi lapen rat sai klembang babuson rong pharatum pen kidam tang nini ni thom aprang social media chatai long ka chithang plup inut keng sang aso mate inut asok johan po bangphu karbia samis lapen kosari bodo mate inglong aso khaya phan lang plot pen lampar kaning je nang tum piloni tum bihari phan nang bithek ji puhai hui kaning je phutak lam theki pipon ke prabjin pen laso arleng haya phan raikom sai khya tum nep ing nang ji lapen thu kese pen ke cheng lok ham phang song do an karbiarat do an thorpaksi so bihari po phutak che song nang ji lapente lamthe kachipaklang nang jia the alang litum ang tan pen ladak nang do chot si an pinalam kaning je ke chokche puta ephlc dhansiri CCRO amai pu Mohan Singh Tokbi pen ningje po মিডিয়াত আহিবলগীয়া হৈছে এটু সকলোৱে জ্ঞাত যে বহিৰাগত বিহাৰী কাৰ্বি এগেইনষ্ট আৰু অসমীয়া এগেইনষ্ট আৰু কোছাৰী সকলৰ এগেইনষ্টত কথা কৈ আছে তে বহিৰাগত মানুহবিলাক ইয়াতে আহি পেলাই আমাৰ খিলঞ্জীয়া ওপৰত তেওঁলোকে অত্যাচাৰ চলাই আছে গতিকে তেওঁলোকক আমি নিন্দা কৰিছোঁ তেওঁলোকক কঠোৰ ভাষাৰে তেওঁলোকক কণ্ডেম কৰিছোঁ ভৱিষ্যতে তেনেকৈ মানে বক্তব্য প্ৰদান নকৰে ইয়াত তেওঁলোকে বেপাৰ কৰিবলৈ আহিছে নে অন্য কিবা এইটো আমি বুজি পোৱা নাই গতিকে বিহাৰীবিলাকৰ দপদপনিটো মানে দিনক দিনে বৃদ্ধি পাই আহিছে ইয়াত কাৰ্বি আংলং তাৰপিছতে আপাৰ আছাম তিনিচুকীয়া তাৰপিছত খিৰনি তেনেকুৱা বহুত জেগাত তেওঁলোকে মানে কেপচাৰ কৰি আছে বেপাৰ বাণিজ্য চাকৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি তেওঁলোকে দখল কৰি আছে গতিকে আমাৰ খিলঞ্জীয়া যিটো কাৰ্বি অসমীয়া আৰু কছাৰীসকলক মানে বঞ্চিত কৰি পেলাই তেওঁলোকে বাহিৰৰ পৰা আহি এনজয় কৰি আছে গোটেইখিনি কণ্ট্ৰেক্ট যিমানখিনি আছে কণ্ট্ৰেক্ট তেওঁলোকে লৈছে আৰু চাকৰিও লৈছে আৰু বজাৰৰ দোকান পোহাৰবিলাক তেওঁলোকে দখল কৰি আছে গতিকে এইটো আমি মানে কৰ্তৃপক্ষে নামানো আমি তেওঁলোকক বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক মানে
আইন আৰু ল অৰ্ডাৰ পৰা তেওঁলোকক মানে অতি সোনকালে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু তেওঁলোকে আইনছৰ এগেইন কথা কৈ আছে আৰু যিটো খিলঞ্জীয়াসকলক তেওঁলোকে খিলঞ্জীয়াৰ মাটিৰ ওপৰত তেওঁলোকে দখল কৰি আছে তেওঁলোকে যিটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মাটিবিলাক তেওঁলোকে বেদখল কৰি আছে গতিকে তেওঁলোকক বেদখল পৰা মুক্ত কৰিব লাগে তেওঁলোকক ইভিকশ্যন কৰিব লাগে কাৰ্বি আংলং আৰু অসমৰ পৰা তেওঁলোকে ইয়াত বসবাস কৰি আছে ইলিগেলি তেওঁলোকে বসবাস কৰি আছে কাৰ্বি আংলং আৰু চুকেকুনি তাৰপিছত অসমৰ চুকেকুনিত তেওঁলোকে বসবাস কৰি আছে গোটেইখিনি কেপচাৰ কৰি লৈছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অতি সোনকালে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমাৰ যিটো প্ৰশাসন আছে পুলিচ প্ৰশাসন অতি সোনকালে তেওঁৰ ওপৰত একশ্যন লওক আৰু নিয়মমতে তেওঁক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ Sonsi halapu ratsai klembang babuson rong pharpen kaningje ponatengke laso bihari poke inut akarbi asami saphanle ke jongkalilo Ladakh Assam Chief Minister MLA MP KAC CM EM MAC Karbia Khai KSA pen ke chenglok hamphanga song do an Sonsi asami sa khai do an aphanta lang ropen si lamthe chepak langlo lasila pusona bang phua phan langding nangne pusi rong phara sang ko pen tame lamthe chepak lang inura bihari abang ilitum asamisa khai la ilitum kalbia khai phan nanglang plot lasini liga je charda ma teng plot ang tela bang so bihari ke lam kaninge ke abisi sinang ye piglo athe asamisa khai la ben kalbia khai phan nanglang plot lo itum kalbia nglong ang dun chot abhari tum danon ke ani the thupong lo labang so inu da bihari a join pen engke non la kalbia nglong ke dun abhari tum anda kache hok si claim thu pro lasini liga ma thada ma teng te lada ka bang ke kalbia nglong tomas council dum tame prabjin pen alang ni phan arrest ang ji besi matha athe ilitum yong si bang ajakat ilitum dam pen itum la puson alam kaninge ilitum ke hadak pen si thiloji adet budian na kalbia nglong chilele sanona bang ke kalbia nglong tomas council dum ke lahaya sayang deng nang alang litum initiative deng dun deri lo kai tha la pen isi ninge de ji isi political alam le ro kang nak lo BJP han ga sorsa ang deng le ro nak lo BJP long IT cell ka chikrong atum dopik sita lam the sita pinier ni lam voi pya he pibo si lam voi pya he de ne la bang chin de lo arjun kok bo sita me kapre political platform kal biang long ke ham phanga song da do political da do kapre political lam pen patang te IT cell atum ke ason ki tok pen chenglok kapre ka edit pen chenglok si claim ji sita nona bangke piniani bangke kal biang long otomas council dum ke initiative deng de lo kopia polone sita la IT cell ma deng nang ji polo athi la bangso bihari li tum hanang kelang polo bangke kado kawe akese phandang lok la pen kapre organization la pen kalbi a society phan kalbi ham phanga phan la asamis khaya tum do an phan si nanglang polo MP MLA CM EM pen dang lok la pen asamis khaya phan lang dam patang te asam CM himanta bisa sarma han da lang plot pen se alang li kan ninje lo la bangso bihari ke alang li amen bang chini ne alang li chethan de dam tang porta inur bihari munna chauhan pu hala phan sami rest re je nona bang ke la bangso bihari amen da chidi ne de person ni to amen bang than de de lo cho asa prabjin nep ingnang nang ji asam sarkar la pen la Karbi Anglong Thomas Council ke ja tumta la pen nili ka chuning ria teng patang te itung Karbi Anglong ham phanga song do an social organization do an tumta me anutin da me isi unity dora anutin da me opinion se paklang anutin me press meet dora la bangso omni han koson si hok pe kang sai ke palong ji ma phan anutin da me social media me thang page pen da me ma media hoi pe da me pachini tha pasinili ma tha pona the nona bangke la ke komani nili nang li phan nang kelang plo la pakli la bangso bihari ke kado e KSA ben chenglok ta kapre ham phanga song do an political song do an phansi ang ton bihari la pen bihari tho ang ton Karbi la pen ang ton samisa khai bang senang lang thu plo la bang so bihari bang ke la si totally by ning duk lo la pusana bang ke litum ke bang jilang ta nang paning yelong de nang di jong si ning yelong bom lang la bang ke la ke Karbi Anglong ko chibuta le we pin lo Dipuvo signify inkorener capsuri hini rengkora trokarni dipu rong so PSR kwa ruma long kedo chepong sajere hemtuna long pini cap la pen kre hinia satlang mesen pen ki un arisonim so tuma phan rong isi pen karchopon
Chepong Sajir Development Committee amai phu khoya sing hanse ka chephem phu ponpen ke pado karchu amai long engineering ahin lo asat lang ki un lapen MA ki un arisonim sotoma phan archo ponlo pining Chepong Sajir pen ke asat lang along subject plea for letter parisim pen sat lang ki undun rinti alushiatum alang lituma phan kurwang thu amparta alang liakai ke messenger phan arnama hirjumi bajerpon Labang Sokar Chu Amai Long, Chepong Sajir Development Committee Akong Chunbang, Ramesh Terang, Abari Mamai Phu, Hem Chondro Teron, Rong Asarte, Ram Teron, Basapi, B Rong Pipi, Rong Aswarlo Hampang, Amai Pi, Kajir Tisopi, Kangbura Singnar, Lapen Rajen, Rong Pi Alang Litumta, Krehini Yang Deng Karcho Amai Long, Karcho Aman, Kedeng Arisonim Somar Atumaphan, Akiro PC, Tok Lang Kepa Tek Pen, Arleng Kete Kepa Manji Aphan Pura Ahir Jume, Hang Piponlo. Non pini nami tum pass lo mane ke first class lo engineer ta apa se master degree ta pulo seta lahan chot kari ile tume na mai bakal aso lo nami tum no chali bob nami tum press mine for competitive exam ui nahi no lo ke chipati adi bana chipati lo no si unda lo prote nami pan awar sai ki me nabi po do si chipati yon si unda lo prote awar sai mi ui Nasi, competitive examination pura te kilo no ke Assam, आलोक के ऐसे थाना है कि APSC, Assam Public Service Commission, लद्दाख की उन्हें फंड पर तीन दो तीन के पास अधूर कर दो, नस्वात है सी लांच करी, All India basis, लता बोली ना को लगे UPSC, Union Public Service Commission, ना बांसवाल बांग तुम बोली ना, non laso angkeng kopima ke dota aprang dehek kanta laso proficiency ni ni ke hat muthe aprang span kopima puni select ke antane phi pu charlie bomb chini bomb lo itu non India country ke lage developing country la tata ke kim bomb la ayat la non answer say in future si ako do thula ako ilitum karbi community ke loge taxi third generation ang lang loge tek ipudum tek lo ipodum tek lo lan mela ako lan so say itum yotum charli pameka nahi ayat pameka nang ji kacharli arta ave inke nong me wanang po inke last but not the least is silam ganing je bang do ke civil service examination so exam ke sob ka preparation nahi के पास फान कली अंता इनुट मेसन अमुनिट के मांजी फान नंगली तुम सिविल सर्विस एग्जाम ले चार्ली लेते कि मे कहीं नो अलार्म सब चिने लाबजी अको लासो एग्जाम नंगली तुम उन्नत ACS लेमान डेट पकाबे नंग तुम मुनिट के मे बेंडों का चिंग किलो इन पटाकली क्रिमिनल्स तो हो लाहे तो पेंसी चिटिल नहीं लालो चो थैंक यू Become an advocate and I will try my best to become an advocate. Thank you. Dena rong hawarang kang kido risoi jangatum chingrum ponsi dena rong hawara pharmana phan sai claim dam ponji aphan pura vo signify inquirer keparni Greater Denarong Youth Associations amahang ke pathek pon Bangso Greater Denarong Youth Associations along Mai Phuarpu Krishna Singnar Lapenchun Bang Arpu sai hontimong atuma phan arpu pekpon La swalong bang phokep susya bang phua bang phiatum member sang hoyalong menche thapon Halapu Greater Denarong Youth Association along BD Sarpa Bitra Rong Pipensi Greater Denarong Youth Association samahang ke pathek pon alam the than pa jermi pon Aprangsi Perangke Korti Tomhan Samya Kiropi Pajirlo, Pinilabanso, Greater Denarong Youth Association and Mahanga Patek Long Chitong Po. Pinitum Kopi Posila Banso, Song Mahang Patek Nanko Manke, Lapenlo, Litum Denarong, Hawaralong, Jasemet Pet Banke, Pinangana Dimalong Bankinitum Interior Jurjason get Heglong do. Aposi Lahaya Bang Litum Kachimenten Japan, Martinitum Interior Epenki, do Japan, Lapente, Litum Denarong, Hawaralong.
bangke ladak tourist spot apot si la so di malong bangke nilitum kuson si ang tan pen ki bang a tourist atuma phan kuson si aning pang sam jin pen dak kipat do kipat hak jima hala haya bang nitum local nitum amuni datum phan guidance la pente nilitum alang litum pen ki chethan chi mum ji la pente awareness ki pg la po hai sin litum la bang so asong bang amhang pathek lo apot si nilitum non nang kiliji next nitum first executive dengdet pen aphi bangke nilitum bangke kupi man nitum claim pon nang ji aside do ana bangke nitum che claim pon po la pente non eprank ki bang ji bangke dena wrong bangke la son nitum pini ben pang dak pon lo dena wrong bangke kar biang long ang kang the pi long pen bangke kang thir nai a town po sin nitum hok pon po la pen nitum claim pon pon nitum bo ipon po aposi nitum ka du ka vela hai akisung ge boy an che charzi nitum labang so bang amhang pathek pon lo lasin non hili tumalong ki claim ki dam ki doan a members tumphan an sitame alang litun nitum kai ni tumalong kai ki samin kar job dun thip ji phansi chuning ri par pik la pente dak den rong long ki the ki ding tumphan an sitame chuning ri lo je den rong long jasemet pet banke dustbin bang awilang apotsi la dustbin bang jasemet nitum provide lab je kenang sok pik apotsi la haya bang ki nitum first executive uzini tum chingwai pon po la pen chiparai pon po kopi ko sona step se deng jima den rong long ko son si muni tom phan ko son se civic sen mukha ka pachi large ma la haya mukha nitum non first executive along nitum che parai pon po nitum resolutions tami deng pon po la pente nitum akam tami claim pon pit po nitum long jasemet pet banke pini den greater than rong youth association a president ake hai Krishna Singnar la pente secretary ake hai Saihon Timung la pente alang litum along ka dukawe ka chirap dun jiatum abang bang poker suse la pente nilimet hangke as advisor of greater than wrong youth association long advisor lo nilimen ke bobitro rong pichin thong nili advisor lo aposi nilitum kedam ke claim ke down long anstame alang litum hanstame mesena bdc than pachini pon po la pente mesena towar si japon po bosi nang litum thing no tame lam chak na chi pidon media court dum fansita me na chetong don thek pot la pen who members do an itum executive committee do an sita me apona chi pidon thek pot chorolo ini nilitum den rong youth association mate greater den rong youth association amhang pathek ponlo so mahang pathek ponlong ge nitum first initiative ke lalo clean den rong movement sin nilitum pangcheng pon ikpo la det pen ge nitum plantation drive bang deng pon ikpo la pen ko son si tourism spot ma didi den rong ke kang tilang sodo hornat pido la so tourism spot bang nilitum la so se pa develop bi homestays ke wan phan local training ke hai em tum masita me chuning rilo la so se that guide mate host kuson ke host dun pakaning guest tumhan lahai bang eli tum chethan che japona lasi em tum masita me tourism em eli tum local em lo retesting hi sar phanta tuning rilo je dak alang lita nachera mase todun posi nili ning khelo Pinia da babirta long pen kadu kabya phanta me adab ke mya kardom nang pazuriklo tangte pini adab babirta juitha tangte pini adab babirta bangke kangtoniklo kadu kabeta me do me thak me kurwang thru